Саламатсыздарбы? Эфирде коомдук тартипке көз салып, мыйзамсыздыктарды чагылдырган New TV Patrol программасы Бишкек шаарынын аймагынан тартылган кылмыш кырсык фактылары менен тааныштыруусун улантат. Кызым күйдө. Атың ким? Кызым. Атың ким сен? Бишкек шаары болжол менен түнкү саат 2 чамасында милициянын кайгылчуларына 102 кызматы тарабынан рация аркылуу чакыруу түштү. Кайгылчулар айтылган дарекке тез арада жетип барып, арызданган жарандан анын эмне себептен чакыргандыгын териштире башташты. Telefonumdu, kurtkamdı, sapagimdi alıp verip almadı. Ben yapasım ben tuvalette çıkarırsam ben bilmezsem bunu bırakırsın de muğacır beklesenin kızı Kötür çaptı? Kötürce başım talpası. Başım öyle. Şuraya mı taşla? Şul bile? Ne başka? Aa, şulu. Şul bu? Tekerden emeden zindan açtım. Просто size ruhsat versin ben özümden telefonumdu kurtkamdı. Çok kulp oturmayı cevap kendine. Patlalayın ben. Как раз мен nerede? Arkıya girip arkıya yana girgizip meni soğutkun bir tersen jığıp çıkanda kaçıp çıktım. Kaçıp oturup moğumda çıkıp patlayın nemesi şopkasın yok. Ben de akmaşın altı canağı balam benim kız. Ayağım güneşken top durdu. Артыңыздан колады öyle? Жоқ, мен birinci beyakka kaçtım onun артына. Артта кечке тұрдым. Андан кейін машинам тұрады, машинамдын артына тұрдым. Андан кейін күйіп кетти. Ана мен терде колготкіден өлдім да тетиги өмеден өтө албай. Аттап ушинтип бар. Өзү жакшы элесизби? Башыңыз оорубай элеби? Başım iştеген. Жаракат, эч жериңизде жаракат болгон жокпу? Скорый кереги жокпу? Просто мен telefonum менен курткам менен алышмай калган силер мага коюп, я оргон эмесмин мен. Открыто. Yok. Şey yok diyorum. Ben daha konuştuğum hiç. Ayla aklınız çok. Толик. Ama yaptırmayın. Benim işte fotomu. Рассказывай. Что здесь лежит и ее? Ha giyimini salmış. Что ты натворил? Рассказывай. Ты yüzüne kaçıp gittin. Bunları otursanız peki. Kaçam ne men salaysın koyay. Ben sana ne oldu? Durmunday telefonum. Alışsın sen. Alam durmunday. Вот ее одеть. Не надо трогать. Çok Durmunday. Вот телефон где спрятал. Telefon alıp kurtkan giyiniz. Ты Giyiniz Ben kurtkan. sana спрячу. Sen ne oldu? Onu başka istege yok mu? Ya. Şım yok mu önce? две сумки. Şımınız var mı? Şım var mı? Ne kanışım? Жалко. Ne? Шелковый волкорот. Şımdı araba giyiniz Ece. Şımdı giyiniz. Балкон приходят. Ece de şımdı. Ece bol. Хочешь? Bol Ece şımdı.
Шымды. Вот что. Это пускай, чтобы никто не трогал. Не трогай. Забирай. И там, блядь, будешь одевать. Бол, сол жақтан кие алыңыз әже. Ушақтан кем. Там не буду Кивер! одеваться. Бача, Я стою, провизор орган стоит. мен башымды миң талқыласам да мен пришасы кеткен Болыңыз әже, болыңыз. Мой жирда. Не? Болыңыз әже. Пойдем. Все, я понял. Боги! Кетпе тұрлай. Только там мой телефон не трогай. Тұрнары. Мен олам аяқты. Болыңыз әже, болыңыз. Мына баратамыз. Нары тұр, кейін олайын де. А Отасын. что ты хочешь смотреть? Ну-ка, выйди. Иди сюда. Выйди. Ой, мен оны киіп олайын отам оны. Кивер ты, блядь. Что ты, мои телефоны хочешь сходить? Сима, Телефон мандық мы? Бол, куртканы киіңіз, бол, шығыңыз. Есіне жүріңіз, бол. Болыңыз әже. Она хотела телефоны мои забрать. Регистрируй. И дай телефон. Бол, әже, шығып өрсеңіз ки. Жаққа шығыңыз. Киіңіз, бұтыңыз қайсы? Путки мына вот. Пакеттіңіз салдың қалдыңыз. Мына путки. А пакеты они стоят. Ну там нету цынақты бар мен. Танышпай, салмайсыз ба, әже? Она ищет что забрать. Полковник. Так. Телефон алдың ба? Все. Қора тұрғанда қартқан. Бол, бұтты киіңіз. мен алып қалдым. Эмне? Чекер бар. Ай. Ақын. Болмайсыз. Жыйынтыгында милиция кызматкерлерин чакырган жаран арыз жазуудан баш тартып, кайгоочулар өз ишин андан ары улантышты. Это твоя собственность. Ты умрешь, ты оставишь. Бол, әже, ақырыңыз. Тебе ничего не это. Там вот! Байке, бол. И мен жынды салып бүкчек. Извини, я здесь просто. Бул ак түстөгү Lexus үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жол чырактын жашыл белгисинде жүрүп кетпей бир топ убакыт токтоп турганы жол кайгуулчуларында шектенүүнү жаратты. Дароо кайгуулчулар унааны токтотушту. Отырыңыз, байке машинаңызға. Я. Айдоочудан алыстан эле спирт ичимдигинин жыты уруп, жол сакчылары аны дароо наркология борборуна алып бармай болушту.
İçkiye dokunmak koydu lazım. Tekrar koyuyor. Ha işte öyle. Хорошо. Слева, в капюшоне. Так, выходим вот туда, пожалуйста. Я пробую. Но отказывается, пишите если Я согласен. вы хотите, выйдите. Нет, я за него хочу. Нет, ну выйдите, пожалуйста, не мешайте. Я сам на волосах здесь уже. Мекемеде айдоочу экспертизадан баш тартып түтүкчөнү үйлөбөй койду. Натыйжада инспекторлор айдоочуга карата акт түзүштү. Белгилей кетсек, наркология борборунда спирт ичимдигин колдонгон же колдонбогондугун аныктоо үчүн жүргүзүлө турган текшерүүдөн баш тарткан жаранга дароо мас деген жыйынтык чыгарылат. Ne içtiniz sizler? Yok. İçkiye ne yaptınız? Yok, не хотел. Давай там не öpüyoruz. Я имею право, да? Я как? Имею право. Вы можете отказаться, но это приурочивается к алкогольному опьянению. Это не Свои дела. не оставляет. Я объясняю то, что нужно. Ну Я да. сделала. А вы выйдите, пожалуйста. Выйдите, Что пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Вы, слушайте, он не подойдет. Вы, инспектор, что сказали сделать? А? Составлять акт. Если Вот. человек отказывается проходить экспертизу, медосвидетельствование, составляет акт об отказе медицинского освидетельствования, который приурочивается к алкогольному опьянению. Хорошо, запишите. Конечно, записываю. И выйдите, пожалуйста. Вас, ребят, вы видите? Как вы видите? Мое право здесь присутствует. Нет, Я адвокат этого человека. Вы не имеете права мне выводить. Вы видите? Вы не имеете права мне выводить. Я то не повышаю, я свои права отвечаю. Да? Сядьте, пожалуйста, и не мешайте мне работать. Я не могу сидеть, могу стоять, да? Нет здесь прав. Вы зачем его завели? В смысле зачем? Его нужно свидетельство? освидетельствовать. Ну вот зачем вы тогда его сюда пустили, завели? Женщина боится. Я ничего не боюсь. Я Ну, выполняю вот, свою работу. вот, в этом, вот, завтра в суде скажут, Хорошо. чего вы боитесь, чего не боитесь. Так, это из томата? Да. Так, я пишу, что он здесь отказался. Еще скажите, что вы его уговаривали. Проходить ему или не проходить, да? Так, сегодня какое? 24. У меня нет. И вот, присядьте, я вам дам трубочку и дышите. И не хотите, не гуляйте. Банкомат это, по-моему, открылся. Сейчас уйдет. Этот человек даже не знает, какой день недели. Он уйдет. Наверное, ей надо узнать, да? Ей надо узнать, она трезвая, не трезвая, определить местоположение. Да? Инспектора, выводите, пожалуйста, этого человека. Выводите, он вообще не В против. смысле выводить? Я гражданин, Ничего, он не мешает. я гражданин Крымской республики. Никто не имеет права меня выводить или не выводить. Вы свою работу исполняете порядочно. В смысле надо? Мен саған деле жашмак айтпадым. Қолыңды ал. Барбайым деді ғой. Барбайым деді. Барбайым деді. В смысле барады? Қандайша барады?
Андай чего? Он тебе отказывается. Пиво. Чего ситуация? Ты, блядь, превышение. Адынский. Шеф. Машина аспайсыз ба? Ана айтылған апа өзі тапсырса, сіз кетіңіз, машинаны парковкаға. Унаасы айып короосуна токтотулуп, тийиштүү протоколдор толтурулду. Aynek жаққа келсең, дос. Бул тасмабыз 2021-жылдын сентябрь айында тартылган. Окуя Бишкек шаарында жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирде болгон. Анын жашоочулары ызы чуу чыгарып, кошуналарына тынчтык бербей жаткан үчүн тартип сакчылары чакырылган. Дверь откройте, пожалуйста, милиция. Спасибо. Atsan çok musayım. Ne oldu ne? Түн окумда тынчтык бербей, тартип бузган жарандар кеп сөзгө келбей, каалгасын көпкө чейин ачпай турушту. Акыры окуя курчуп кетпесин дештиби, айтоор эшигин ачышты. Açık koy çok uzay. Ya ben sen böyle öyle getirsin, normal lazım açık koy çeşitli. Açık koy çeşitli dost. Ya dost. Eşikte açık koy çubuğu oldu efendim. Getirsin sen böyle öyle mi? Normal lazım. Маска? Хорошо? Giyimdik. Kurtlan diyor ki Hadi, Бияққа келді. Шықпа. Ешке шықпа. Ana bala normal mi? Қайсы баған? Biz balan sen bittin. Мен. Onu cürdürüm. Мен. Sen çaldın ha? Мен çaldım. Мен çaldım mesela. Yok bunu çaldın kim var? Мен номер мен ротуға. Yok ben çaldın kim var öyle? Üçü? Ha üçüncü balanın. Бала жоқ. Немен ал бала? Шықпа ше. Gel ben çık koç. Бала жоқ. Hiç kim yegen yok mu? Cak normal ne? Hiç mi? Hiç mi? Hiç mi? Hiç mi? Gidelim. Güçsün. Көптен бері кішілердің жейлегілерінде. Сен де жер болып кетпеген айын. Boy çekin. Ооа. Көптен бері кішілердің жейлегілерінде. Мен барып ұтыр жоқ. Қарабайсың. Ben karay bileyim ben abi. Неге қарайсың сен? Сен неге қарайсың? Бас, кел. Koyun. Милиция кызматкерлери батирге кирип, ызы чуунун чоо жайын териштирсе, батирде жашаган жарандардын ортосунда пикир келишпестик чыгып, ызы чуу мушташка айланган. Oldu dişini tatmayın oldu. Қол тақпай дейін. Az. Al da tatmayın ben ayıp oldum. Кайгуулчулар батирдин ичиндеги атайын ачпай бекитип жаткан бир бөлмөсүнө киришсе, оор жаракат алып бети башы канжалаган жаранды табышты. Ошол замат милиция кызматкерлери тез жардам чакырышты. Кампанияшылар бычак жеген жерлер жок. Эмне айрылып тур?
Дос. Ой. Тұрсаң үйде. Атың кім? Тұрсаң. Атың кім сен? Сколько квартира людей? Сколько людей? Съемная. Атың кім? людей? Как? Здесь сколько людей? И когда? Атың кім? Нормально, неме зарif болып тұр. Күнне болып таразар болды. Горчугачы. Киме? Өзі тұрайтын. Кім? Аты кім? Мирлан. Мирлан? Aç koysun. Тош ачы өрейін. Aç koy. Скорый çıkıp boş keyif aç. Мирлан? Мирлан шақырайын ба скория? Geçiriz. Gelейін. Мен өзім айтамын. Түппілі ғой чына. Қач тош. Нар қач. Тартып қойсаң камерамды, ладно? Yok. Kameraman götürüyor. Hey. Өшті бол бош Niye бол. kilodasın ya yaşçı? Бол şey. Çok Neyin көресің? tartmayla olmuş ama kadın mıyım burası? Yapmaya çok uzun gittim. Çoğun gözet bol bol bol. Бұл саған не артыққа жоқ та. Akırını lavuk et al. Bolda çoğun gözet. Бұл шақырды саған сызған. Қаройын келдік жолы. Afkara koy. Бұл шықпай. Роды расколы чакырмада қоқшақтан кетпеймін. Бүгін не алып келесің қайда? Жоқ, ұста дуа бәқа келсін. Шоқпай, біз шоқпай. Кімге түсті? Бұға түсті. Бұл шақырды ба? Çoğun skoriye gösterdi böyle diyor gösterdi. Мата girip көрсін ал скорый. Ол не скорый, ол мынау. Ал кіресің қайтайын. Sövünme. 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 Давай. Будкин алып келсің, тедік таразы. Тұр емесің. Будкин алып. Қас бей. Үйрентеге. Будкин алып. Ала, тұмын табыр қоқтым. Окей. Түш. Nanti, jengking, bikin apa? Ini deket. Düş. Çok baram. Men baram. Düş. Düş değil mi? Men kişpeyim üstüne otur. Düş. Gel beri çık. Müşahede et. Çık deyim bas. Düş beri. Niye? Почему? Kalka bir yakın gördüğünden kaç. Жоқ, бияққа көреді. Я знаю. Düş gel. Мен түшпеймін. Ben de çıkarım. Soğuk etmesin. Жоқ, Soğuk жоқ, мен etmesin. жоқ алып барамын. Чемодан Жоқ, возьми. маған керегі жоқ. Жоқ, жоқ, мен шunu жоқ барамын. Деген көріп қойсын соğuk етесің. Жоқ, осы осы Барасың ұтпай. мен тек сай тұтпаймын. Мен шаққа барамын. Көрсетіп қой. Болмайды деп саған бияққа тұрған. Неге Маған да болмайды? болмайды. Неге Деген болмайды? Сен көрсін чего? Маған болады. Сен не қатынсың ба? Мен мұнға қатынмын. Жоқ, сен қатынсың. Маған болады. Жөнші, болшы. Давай, ей, чего так? Девушка, машину освободите, пожалуйста. Давай, я жду. Жоқ, жоқ, мен келбеймін мен. Arkada Мен bir şey açalım. Қандай? Ей, жөн, жоқ, жоқ, неге? Düş. Düş dur болды. Давай, ада. Düş dur болды. Сен да тынш. Düş dur болды. Кто с вами пойдет? Мен барам. Я. Один. Да? Düş. Мен барам. Все, заходите.
кошуналары арыз жазуудан баш тартышты. Ал эми тартип сакчылары жаракат алган жаранды тез жардамга өткөрүп беришип, өз кызматын улантышты.